Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Orege mwiroreri thiini wa ceceni ino o ire kurehagira mucera wothe kana ndeto ciothe ire cirahanika thiini wa nenda cio kinyanire ntwacokia ringi mitambo-ini mwiroreri na ujicikiri o ringi ngunyitio geni thiini wa ceceni ino imwe kwa tuthi ginya mwena wa Facebook kuria riu a Kenya ni mamakite muno kana ni magite na kimako thutha wa kiria kirerikana DCI kuruta ripoti yao no kiririkane wega thiini wa ripoti o iria DCI makoro makiandika thiini wa Facebook account yao ni makoro makierethera ati ni makoretwo moya samples cia kumenya ati kana mundu gwitwo Jeff Mwathi kamwana karia gakuire kana ni gakoretwo kanyuite njohi gatakwite no horo uyu ni ukoretwo kioyo ni andu aingi na njira nene kana na njira ndaya muno na yake makomono thutha wa andu kuria atiriri hihi kunywa njohi icio ne story iria mabataire gukorwo makimenya kana ne kumenya ati kana Jeff Mwathi ni kura woragirwo gitumi kia guthikuria mwiriri ni kumenya kana Jeff ni anyuite njohi kana ni kumenya kana Jeff ni kura woragirwo thikiriria uri andu marakiuga ha ungi witwo Jabi wa Njuri okite hakauga atiriri all we care for is justice for Jeff. Drunk or not drunk, it isn't a justification of being killed. Oge wetu awokagetwa tiriri mili awokagetwa mili akauga when will these people give justice to this young man and his family? Composition after composition. Oge wetu Salin Duati akauga tiriri I'm sure hata nyinyi mliandika hii composition mkiwa walevi. Stories za jaba hatutaki, justice for Jeff. Ungi arokagetwa Willy Mureithi akauga atiri hapa washaanza kusema drunk and alcohol percentage. Finally watasema alijirusha kwani alikuwa na kunywa chai hizo jaba hizo bar walikuwa wameenda. Mashoro maundu maria Kenya magithite na mbere kwiyuria ciuria ici thutha wa kiria kirerikana ni report ya DCI kwerethera ati ni makwamba guthuthuria kana Jeff are murefi kana ndare murefi. Njira thini wa comment section hihi we ureciria atia kumana na uhoro uyu tuonane kainde kangi gatari karaya.